Čovečanstvo je jedna gorda reč, draga braćo, no posmatramo s planine, čovečanstvo se ne vidi. Vidi se magla i vide se oblaci, no čovečanstvo se ne vidi. Vide se crne gomile šuma i nepravilno izatkana mreža polja i njiva, no čovečanstvo se ne vidi. Naziru se kroz maglu i veliki gradovi kao lokve prosute, sive boje, i naziru se reke i putevi kao izvijugani beli konci, no čovečanstvo se ne nazire. Ne vide se carske palate, ni parlamenti, ni hramovi, niti se vide muve koje preletaju te predmete ljudske gordosti. Niti se vide vrapci koji lete nad muvama, ni orlovi koji lete nad vrapcima. Samo se vidi gore malo plave boje, što ljudi zovu nebo, i dole malo sive boje, što ljudi zovu zemlja. I između toga dvoga nešto što ljudi ne zovu nikako. Posmatraču na planini najzad se zamore pogledi tražeći u dolini pod sobom čovečanstvo. I on sklapa svoje oči, razvlači usta na jedan ciničan osmejak i šapće sam sebi: čovečanstvo je samo jedna gorda reč. Iz zatvorenih očiju počinje da sluša, ne bi li bar čuo to čovečanstvo. Čovečanstvo je jedna gorda reč, draga braćo. No, slušamo sa planine, čovečanstvo se ne čuje. Vetar se čuje i čuje se šuma, no čovečanstvo se ne čuje. Čovečanstvo u dolini piruje, no od toga pira ni glas ne dopire do planine. Čovečanstvo u dolini plače i rida, no njegov plač i njegovo ridanje ne ide u visinu dalje od vrabaca. Čovečanstvo u dolini vodi ratove, no larma njegovih ratova ne dopire ni dokle orlovi dopiru. Čovečanstvo u dolini ženi se, udaje se, uz lupu zvona i prangija i priređuje šumne ovacije svojih herojima i šumne demonstracije svojim tiranima, no glasovi od svega toga pre su umore i umru no što stignu na planinu. I slušač koji na planini drži uvo prislonjeno uz zemlju, ne bi li što čuo od čovečanstva iz doline. Najzad se uspavlja i glasno govori sam sebi: uzalud ja gledam u jedan pust grob i očekujem iz njega glas. Čovečanstvo je jedna gorda reč i ništa više. Nečuveno i neviđeno sa visine čovečanstvo živi i umire u dubo dolinama života. I podjednako se ne čuje i ne vidi. Nikad je živo, nikad je mrtvo. Pa ipak, braćo, u tom čovečanstvu koje se ne vidi s planine samo zato što ga oči naše ne mogu da vide i ne čuje samo zato što ga uši ne mogu da čuju, u tom čovečanstvu odigravaju se drame, koje ni na kojoj visini prostora ni daljini vreme ne mogu ostati neopažene za onoga koji vidi s planine kao iz doline i ne čuje iz daleka kao iz bliza, to jest za onoga radi koga se odigravaju sve te drame u čovečanstvu, za Boga. U čovečanstvu se odigravaju mnogobrojne sitne i krupne drame, koje muve i vrapci i orlovi ne opažaju, no koje se zato ne manje odigravaju. Sve te sitne i krupne drame u čovečanstvu sačinjavaju jednu veliku, jednostrojnu, genijalnu, jednu dramu koju
istina, oblaci, magla i šuma i planina ne mogu da vide, no koja zato ne manje ostoji i ništa od svoje veličine ne gubi, jer je vidi onaj koji treba da je vidi. Tako je neobična drama Jovana Krstitelja, koja se odigrala na današnji dan pre mnogo vekova i koju mi i danas spominjemo, ostala neviđena i nečuvena za čobane, koji su onoga dana sedeli na brdu Jeleonskom nad Jerusalimom i ležeći potrbuške, trudili se da vide i čuju u njemu ono što se zove čovečanstvo. Jerusalim je živeo toga dana kao i obično svojim lenijim orijentalskim životom. Po ulicama su sedeli mnogobrojni prosijaci koji su prosili milostinju u ime starog Boga Izraeljskog, kome uzajmljuje onaj ko njima prosijacima deli. Na pijacama su se prepirali fariseji i sadukeji o zakonima i porocima i nikad nisu mogli završiti svoju prepirku. Njih je mirila samo jedna zajednička mržnja prema rimskim stražama, koje su pored njih krstarile i izveckanjem oružja njihovu larmu nadvišavale. U hramu, u velikom Solomonovom hramu, vladala je grobna tišina. Iako je ko u njemu tada bio prisutan, taj se trudio da se i sam izgubi u toj tišini, koja je oličavala davnu, predavnu prošlost ljudskog roda. Po kućama se pevalo, plakalo, integriralo, mislilo, odmaralo i radilo, uglavnom sve ono što se i danas radi po gradskim kućama kakvog vrelog letnjeg dana. Misli staraca odnosile su se na daleku prošlost, na 1000 godina daleku prošlost, oživljavajući u njoj Noja i Avrama i ostale praoce i razgovarajući sa njima. Misli mladića preletale su 1000 kilometara u prostoru u zaustav ljape se na velikom i večnom gradu, na tadašnjoj prestolici sveta Rimu. Starci su mislima svojim pitali prošlost, a mladi ljudi pitali su Rim o sudbi svoga naroda. I tako je Jerusalim, ovaj sveti izraelski grad, bio vezan jednom mrežom misli ljudskih s krajeva prostora i s krajeva vremena u onom momentu. Kada su se pastiri s Jeleonske gore uzalud naprezali da vide one mašine što misle i što sačinjavaju gordu reč, čovečanstvo, među ostalim svim tačkama koje su s planine mogle videti, bila je jedna za koju se nikad ne bi reklo da je to raskošni i sjajni dvor Irodov, u koji je stigao sav epikurejski svet Jerusalima, koji u svetom gradu ne svetinje, no uživanja tražio. Manja je od jednog malog mravinjaka, izgledala je pastirima ova mermerna palata u kojoj se odigrala drama Jovana Krstitelja i Irodijade. Drama koja i do nas došla i koja i naša srca uzbuđuje. Zamislite, gorda mermerna palata Irodova, koja se s planine mogla vidjeti ma i kao jedna siva tačka, preko koje su pastiri bacili i pogled, iščezla s lica zemlje, ni kamen na kamen od nje nije ostao, dok drama ljudska koja se odigrala u toj palati i koja se nije vidjela čak ni sa 1000 metara visine, živi i danas. Živi i danas ta nevidljiva stvar i životom svojim vaskrsava i rekonstruiše u mašti našoj i sjajnu palatu i rodovu iz trave i iz pepela. Drama ljudska, dakle, važnija je od mermernih palata u koje se ona odigrava. Čovečanstvo je, draga braćo, važnije od planine sa koje se ono ne vidi.
Drama Jovana Krstitelja počela je još pre njegovog rođenja. Još pre nego se Jovan pojavio u život, o njemu je govoreno. I o svima nama se, draga braćo, govori još pre našeg rođenja. Pre nego se mi na svetlost javimo, o nama se misli i govori. Bog misli o nama, anđeli njegovi znaju za nas. Roditelji naši savjetuju se o nama za vreme dok smo mi još daleko od svesti i svetlosti. Kroz stotine posrednih i neposrednih veza vezani smo mi i pre rođenja sa celim svetom koji nas okružava. Duga je i dirljiva predistorija rođenja Jovanova. Jedan čovjek i jedna žena plakali su celog svog veka i molili se Bogu. Molili se Bogu oni celoga veka, u suzama svojim dokazivali iskrenost svoje molitve. Oni su želeli da im Bog da jedno dete, no Bog im ga nije dao. A u suzama i u molitvama ovih starih ljudi koji su trebali da budu njegovi roditelji, Jovan ništa nije znao jer se on još nije bio ni začeo. Jedan čovjek i jedna žena bili su kroz dugi niz godina prezerni od sveta i prezerni od sami sebe, zato što nisu dece imali. Pust i besmislen činio im se stoga njihov život, njihov brak besplodan i beskoristan i sličan smokvi kraj puta koja lista i cveta, no ploda ne donosi. Oni su se ljubili, no željeli su da svoju ljubav pokažu i prema nekom trećem, koga nije bilo. I zato što ga nije bilo, oni su plakali i suzama gorčali i svoju međusobnu ljubav, kao što je i danas među nama gorčaju svi oni koji su u braku, a bez dece, a o postoti i gorčini života svojih roditelja, bez njega Jovan nije ništa znao, jer ga još nije ni bilo. Jedan starac i jedna starica iznenadiše se jednog dana kad saznadoše da će dobiti sina. Tako iznenadnoj radosti oni nisu mogli odmah poverovati, jer ovo je behu godinama. I starica se poče kriti od sveta i predavati radosnim i fantastičnim nagađanjima i kombinacijama o svome budućem sinu. Ja držim da ovi fantastični snovi o detetu koje će se tek roditi nisu nepoznati ni jednoj ženi koja je bila majka ili koja se nada to biti. Kakav li će biti moj sin? Šta li će biti moj sin? Takvo pitanje mogla je sebi zadavati žena koja je trebala da postane mati velikog proroka. Da li će moj sin biti lepši od mene i od oca svoga? Da li će biti bolji od nas? Da li je slavniji? Da li srećniji? Naravno, on mora biti lepši od nas i bolji i slavniji i srećniji. Ova večna, slatka i sujetna materinska pitanja i odgovore davala je sebi bez sumnje i mati Jovanova pre nego što je se Jovan i rodio. Jednoga dana susretoše se dve žene, srodnice Jelisaveta, buduća majka Jovanova, i Marija, buduća majka Hristova. Ni preteče ni Mesija ne behu još rođeni, no oba behu u majkama svojim. I kada se susretoše ove žene i pogledaše licem u lice, na mah se razumeše. Po licu i po telu jedna druge poznadoše one da ne behu same. Sudba je nevidljivo stala između njih i došaptala im tajne, koje su one nosile. Velike i čudne učiniše im se tajne. Gle, one male i proste žene behu oruđa Božija, kojima se Bog poslužio da dovede na svet dva neobična čoveka, koji trebahu da budu vezani među sobom vezama tešnjim no što su veze srodničke, u kojima se one, majke njihove, stajahu. Jelisaveta je bila žena jednog sveštenika, Marija žena jednog drvodolje.
Obe one bile su skromna porekla i položaja, iako se o kakvoj veličini kod njih moglo govoriti. To se moglo govoriti jedino o veličini njihove smirenosti pred Bogom i poslušnosti pred dosuđenom im sudbom. Taj susret dveju smirenih žena desio se u Judeji jednog dana, kada je sunce stajalo na istoj razdaljini od zemlje, na kojoj i danas stoji. Zemlja je se okretala svaki dan oko sebe, noseći na sebi dva živa zrna praha, koja su se zvala Jelisaveta i Marija. Sunce je ova dva živa zrna praha viđalo zajedno u toku 3 meseca, to jest u vremenu za koje je Marija gostovala kod Jelisavete. Jednog dana kada je Marija bila otputovala od svoje tetke, sunce pogleda na zemlju i vidi Jelisavetu samu sa novorođenim detetom. Kako da mu nadmemo ime, pitaše majka. Kako da ga vaspitamo, pitaše otac. Kako da ga sačuvamo od bolesti, pitahu se majka i otac. I oboje ustajahu i legahu s prijatnom brigom o svome sinu jedincu i sa toplom ljubavlju koja je tako dugo bila bespredmetna i koja se sad najzad stekla svoj dugoželjeni predmet. Brzo je Jovan rastao, onako brzo kao što su njegovi roditelji brzo opadali i venuli. Njegova moć, telesna i duhovno, jačala je u onoj meri u kojoj je moć njegovih roditelja slabila. I stari sveštenik Zaharija pre je umro sa svojom ženom Jelisavetom, no što je čuo glas vapajućeg proroka u pustinji, njihov Jovan postao je pustinski prorok. Njihov mili jedinac Jovan. Bolju bi sudbu oni njemu namenili, da su se oni o sudbi pitali, no ni oni, ni on nisu se o tome pitali, jer sudba jednog čoveka starija je od njega. Niko od nas, draga braćo, nije ni stariji i od svoje sudbe, niti vršnjak sa svojom sudbom. Jovan je trebao da pripremi put jednom većem od sebe. On je imao da iskrči i poore njivu, da bi sejač kad izađe na njivu mogao samo sejati. I Jovan je pošao bez poštede krči i bez umora ore. On je rano uvideo da njega Bog odredio da služi ne sebi, no drugima, pa se za tu službu drugima ispremao. Duša ljudska bila je njiva koju je on bio prizvan da krči i ore. I on je proučavao duše ljudi oko sebe i našao da one nisu bile zdrave. Greh je pomračavao duše ljudi i one su se krile same od sebe i u skrivenosti svojoj propadale. Neznanje i neverovanje bile su teški teret duša ljudskih, kao što je za jednu ženu biljku jedna stena teški teret pod kojom ona vene i buđavi. Požuda i sladostrašće carevali su u dušama ljudi i ugušavali sobom svaki bolji idealni impuls koji bi pojmio da se uzdigne. Um je upotrebljavan od ljudi jedino na spletke i intrige koje vode dobiti i slast. Jezik je upotrebljavan jedino da skrije ljudsku beskarakternost. Od svega toga zla patili su oni ljudi čija je duša nosila to zlo. Zašto je Jovan patio kad on nije bio bolestan? Zašto se Jovan revoltirao protiv ljudi kada je njegova duša bila i svetla i hrabra i pravedna i ljubavna? Baš zato što se Jovan osjećao dušom pravedan među mnogim nepravednicima. Zato je trpeo kao što i jedna zdrava ćelija u tkanju našeg tela trpi onda kada je opkoljena bolesnim ćelijama. Tako i jedan dušom zdrav čovjek trpi onda kad je opkoljen ljudima bolesnim. Jedan genije trpi od ludaka, jedan pravednik trpi od nepravednika.
Jedan radnik trpi od neradnika, jer jedan čovjek je samo jedna ćelija u velikom organizmu čovečanstva. I Jovan je bio jedna zdrava ćelija u bolesnom organizmu onog naroda u kome je živeo. I ta zdrava ćelija nije mogla ne reagirati na bolest oko sebe, nije mogla ne proizvesti revolt u sredini svojoj. Jovan se u 30. godini udaljio od ljudi, u pustinju, miran kao jagnje, a vratio se iz pustinje među ljude, plemenit kao pustinski lav. On je se udaljio u pustinju da bi u osami mogao srediti sve one utiske koje su ljudi na nj učinili u toku 30 godina života među njima i srediti svoje misli o ljudima, o životu uopšte. On je se udaljio u pustinju da bi ostao nasamo s mislima svojim, u tišini, u ćutanju i nasamo o nemom i jednolikom pustinskom prirodom oko sebe i nasamo sa zvezdama koje nigde lepše ne sijaju i nigde rečitije ne trepere nego nad pustinjom. Po čitave dane i on je sedeo u svojoj pustinji na kamenu, naslonjen glavom na ruke i potonuo u razmišljanja. Po čitave dane i noći šetao je on furiozno obalom mrtvog mora, gneva na sebe i nemoć svoju. Mnoge su se zagonetke vrzle po pameti njegovoj i on je se mučio da ih razreši. Poneki put prolamala je u tišini pustinska rika lava, koja se postepeno gubila ne nalazeći sebi nigde eha. No što je manje nalazio svome glasu odziv u pustinji, to je gnevan lav sve silnije rikao, a ukoliko je rika lavova bivala silnija, utoliko posle je tišina pustinska izgledala dublja. Prorok je slušao tu strašnu pesmu pustinsku i nervi su njegovi svi vibrirali od uzbuđenja. Neku slutnju, neko predosećanje je imao on. Gle, takva je i moja sudba, kao i sudba lava. I ja ću možda vikati u pustinji i nikome neće čuti i nigde glas moj neće naći odjeka, nego će se gubiti kao rika lava. Gle, ja sam valijući glas u pustinji. Jednog dana uzbudi se sav svet u Jerusalimu i po celoj Judeji odvesti da se pojavio novi prorok, neobičan i strašan prorok, i sav Jerusalim i sva Judeja izađoše da ga vide. I videše svi čoveka zaista neobična, odevena u kamilju dlaku, opasana kožnim pojasom, bosa i gologlava. Lice njegovo beše suvo i opaljeno, kosa i brada u neredu. Ispod koštunjavog čela blistala su dva plamena oka, kao što su dve zvezde blistaju nad opaljenom pustinjom. Stojeći usred mase naroda, ovaj opaljeni koštunjavi čovjek vikao je lavovski glasom: "Pokajte se! Vi čije je srce otvrdlo prema bližnjim vašim, pokajte se i pokojanjem olakšajte srce svoje. Gle, meko je srce bolje od tvrdog. Vi koji ste prekomerni interes uzimali od onih koji gladuju, pokajte se. Gle, i vi možete do gladi doći. Vi koji ste zloupotrebili oružje svoje, braneći nepravdu onda kad ste trebali braniti pravdu, pokajte se. Gle, ko nepravedan hleb jede, taj oganj sila u telu svojem. Pokajte se vi koji ste gordili nad svim ostalim ljudima svojim, avramovskim poreklom. Gle, iz kamenja može Bog stvoriti ljude i nazvati ih potomstvom Avramovim. Pokajte se vi, aristokrate, jer iz ilovače može Bog podići sebi aristokratiju bolju od vas.
Pokajte se vi čija je vera u Mesiju oslabila. Gle, ja dolazim pred onim koji je veći od mene i iza koga je pisano da će doći. Pokajte se, onda čujte šta će vam on kazati. Jer samo uz skrušeno srce pokajničko njegovo će reči moći dopreti. Nepravednici i grešnici uplašeni govorili su proroku: hoćeš li da ti damo zlata, da ćutiš, jer ti nas grizeš kao savest? Meni ne treba zlato, zmijski porode, govorio je prorok, meni ne treba ništa što vama treba, ja imam u sebi nešto draže od zlata. I pravednici su prilazili Jovanu i govorili: hoćeš da ti damo zlata za to što nas tako učiš? Meni ne treba zlato, braćo moja, odgovarao je Jovan. Moje ste zlato vi, jer ne živim i ne govorim ja za vaše zlato, nego za vas. Vaša pravednost je zlato kojim vi plaćate reči moje. I proču se Jovan kao vitez bez straha i bez mane, jer ni od koga on ne prezaše i ničije mane ne štećaše. Jovan je govorio i protiv bezakonja Irodove žene. Irodijada mu je slala zlata da ćuti. Meni ne treba prljavo zlato jedne grešnice, ljutio se prorok. Ja pijem vodu i hranim se biljem koje ne košta ništa. I Irodijadu je takav odgovor dovodio do besnila. I ona je gorela mržnjom i osvetoljubljem prema nepotkupljivom proroku. I svaki dan slala ona zato i pretnje proroku, da bi ćutao. No proroka nije moglo učutkati ni jedno ni drugo. Kad se jednom oko Jovana beše skupilo mnogo sveta na obali Jordana, spazi Jovan Isusa, sina Marijinog. Pokaza ga narodu i reče: gle, to je onaj koga vi čekate, to je jagnje Božje. I stadoše Isus i Jovan jedan do drugog i poznadoše da ne behu sami, jer gledahu lik Božji jedan u drugome. Sudba je nevidljivo stala između njih i došaptala im tajne koje oni svaki u sebi nošahu. To je bilo posle 30 godina od onog dana kada su se Jelisaveta i Marija susrele i jedno drugoj ispovedile. Deca koje su one tada nosile u utrobi svojoj i o čijoj su sreći fantazirale, stajahu sad kao proroci pred masom radoznalog naroda, gotovog da im danas viče: osana, a sutra raspni. I obojica osetiše da su oni zbilja jaganjci, određeni na žrtvu ovog naroda, koji se oko njih tiskaše. Pomisliše u duši svojoj: svi ovi ljudi oko nas brinu se samo o sebi, samo nas dvojica pozvani smo da brinemo o svima njima. Zaboravši sebe, mi smo kao valijući glasovi u pustinji, budimo jedan drugom eho. A dok je sve veća i veća povorka naroda vrvela iz Jerusalima ka Jordanu da vidi i čuje dva nova proroka, dotle je Irodijada patila od teške nesanice. Sav dvor i rodov činio je sve što je mogao da razonodi mračnu caricu, no carica je postajala uprkos tome sve mračnija i mračnija.
Njen muž Irod najzad se reši da radi utehe svoje žene uhapsi Jovana. Njegove sluge nađoše Jovana, izdvojiše ga od sveta, vezavši ga za i baciše u podrume palate Irodove. Duša Irodijadine malo se uspokoji, no ne sasvim. Irodijadi je bilo milo što je pustinskog lava imala sad u svom kavezu, no još uvek je strahovala, jer lav je bio živ i jer je sad bio i suviše blizu nje i ona se rešavala na jedan korak dalje. Irodijada je bila rešena uopšte na svaki korak, koji bi samo njoj pribavio ili osigurao njeno lično zadovoljstvo, a ona je bila žena od zadovoljstva. Od mladosti svoje ona je bila žena od zadovoljstva, no po krvi svojoj ona je bila stvorenje od zadovoljstva. Njeno lično zadovoljstvo bio je onaj idol kome je ona sve žrtvovala. U službu toga idola svog ona je težila od uvek da upregne ceo svet. Njeni roditelji mora da su bili sluge toga idola. Njen prvi muž Filip bio je sluga toga idola. Njen drugi muž Irod bio je sluga toga idola. Irodijada je držala kao nešto prirodno da i ceo Jerusalim sa svom aristokratijom svojom, rimskom i jevrejskom, treba da služi tom njenom idolu. I ne samo Jerusalim, no i sva Judeja i ceo svet. I ne samo ceo svet, no i bogovi jevrejski i rimski. I budima je ona zapovedala, bogove je ona umilostivljavala da služe njenom zadovoljstvu. Za Irodijadu je neprirodno bilo da se neko protivi toj službi. Ona je imala svoju filosofiju i jednu više instinktivnu, no misaonu filosofiju, po kojoj je ona predstavljala centar sveta, oko koga sve mora da se okreće. Svet je za nju bio toliko dobar i lep, koliko je mogao da posluži njoj. Bogovi i ljudi onda su bili dobri za nju, kada su joj njene želje ispunjavali, bez odlaganja i bez roptanja. Irodijada imala je svoju naročitu skalu vrednosti stvari i ljudi. Na vrhu te skale stajala je reč naslada. Ispod nje Irodijada, a ispod ove ređala su se do dna imena bogova i ljudi i stvari, što slađe živeti u ovome veku bez obzira na ono što je bilo pre nas i što će biti posle nas i što biva oko nas. To je bio moralni zakon ove sladostrasne žene, zakon koji je ona nosila u krvi svojoj i koji je nju nosio kroz ceo njen život, dokle je god bila u sili da je mogla upravljati njene misli i njene osjećaje. Slasti što više, bila je deviza Irodijade. Pravde, što više, bila je deviza Jovanova. Jovan je u ime pravde ustao protiv Irodijade, a Irodijada je u ime slasti ustala protiv Jovana. Jovanova misao nije razumela krv Irodijadinu, kao što krv Irodijadina nije razumela misao Jovanovu, i nisu se mogli razumeti. I to fatalno nerazumevanje jedno drugog je dovelo do katastrofe. Jovan je ležao u mračnoj tamnici i pretresao u mislima svoju prošlost i svoj rad. Nad njime u sjajnom salonu gozbili su se gosti Irodovi. Irod je slavio svoj rođendan. Svi rimski velikodostojnici iz Jerusalima, vojni i građanski, bili su skupljeni oko bogate trpaze bogatoga rimskog vazala Iroda, čija raskoš nije ustupala raskoši Davida i Solomona, no čija vlast nije bila
nikoliko sen vlasti Davidove i Solomonove. Zlatni pehari napunjeni vinom sa padina livatskih i sa feničanskog primorja zvečali su i urnebesni glasovi raslegali se: slasti, više slasti, a u dubini tamničkog mraka uzbuđeni prorok vikao je: pravde, više pravde! Irod je slavio svoj rođendan. Jovan je proklinjao svoj. Zatvoreni prorok nije se plašio tame tamničke, no plašio se tame koja se počela useljavati u misli njegove i obavijati svojim crnim plaštom, stojeći u uglu svoje tamnice. Jovan je počinjao stotine misli, no nijedno do kraja nije domislio, jer svaka je se brzo gubila u mraku, crnjem od mraka tamničkog. Najviše ga je morila misao o sinu Marijinom, Isusu. Da li je on Mesija koga narod čeka? Da se on, Jovan, nije prevario kada je na nju ukazao kao na Bogom obećanog i prorocima proročenog spasitelja sveta, da se nije prevario, da nije obmanuo svet. Gle, kad dođe Mesija, tada će se zacariti pravda na zemlji, govorili su stari proroci. Međutim, sin Marijin je došao, pa se pravda ipak nije zacarila, no nepravda i dalje likuje. Gle, i on, tobožnji preteča i prorok, žrtva je grozne nepravde, likujuće u svetu. Znači, Mesija nije došao. Jeste, nije. Jeste, nije. Pogađao se tako Jovan sam sa sobom i sa mislima svojim. I iz grudi njegovih prolamao se očajni uzvik: pravde, više pravde! A kao eho na ovaj njegov uzvik horilo se iz gornjih odaja dvora Irodova: slasti, više slasti! Rimska gospoda su jela i pila i povraćala i opet jela i pila. Dok su osvajali svet, Rimljani su jeli ispod mere. Kad su osvojili svet, tad su jeli preko mere. Njihovi stari nadmetali su se u prostoti i uzdržljivosti. Oni su se pak nadmetali u proždrljivosti. Irod je dobro znao ukus i navike svojih gostiju, zato se i postarao da zadovolji sva čula njihova do proždrljivosti, do povraćanja. Da, uzdržljivosti. Oni su se pak nadmetali u proždrljivosti. Irod je apetit. Silni mirisi, orijentalski, nadraživali su nerve, a raznovrsne boje i oblici davale su sjaja očima gostiju i sve je govorilo i sve se klicalo i sve je treštalo: slasti, više slasti! I ni do čijih ušiju nije mogao dopreti iz tamnice glas proroka: pravde, više pravde! Gozba u Irodovu dvoru pretvorila se u pravu orgiju posle igre Salome. Kćeri Irodijadine iz prvog braka, svojom igrom, svojom lepotom i gracijom Saloma je bila zanela i opila sve prisutne. Iroda više no ostale. Išti što hoćeš i daću ti, rekao joj je opijen Irod po svršenoj igri. Saloma se nasmija i približi svojoj majci i upita je: šta da ištem? Irodijada mnogo značajno pogleda svoju kćer i reče joj: Saloma, Saloma, dete moje, pazi, u ovome momentu rešava se sudba i moja i tvoja. Ti je imaš u rukama i kako je rešiš, onakva će i biti. Ne išti zlata, jer zlatom se ne možeš iskupiti od strašnoga proroka, koji leži pod našim nogama.
Ne išti kćeri ni mirisa, ni hektara, ni meda, jer će ti sve to strašni prorok zagorčati, kao što je meni zagorčao. Ne išti ni robinja, ni evnuha, ne išti vazdušnih dvorova, ni prekomorskih čilimova, ne išti Saloma, ni lepih mladića jevrejskih, ni plemenitih vitezova rimskih, jer sve će to biti zatrovano oštrim jezikom strašnoga proroka. Saloma, Saloma, drago dete, išti na prvom mestu glavu prorokovu i sve će ti se ostalo lako dati. Glava prorokova više vredino pola carstva Irodova. Ja znam tvoju krv, kćeri, tvoja krv je od moje krvi, a moja krv ne voli prorokovu pravdu. I majka i kćer poznaše se i razumeše se. I sudba stade između njih i otkrim tajne njihove krvi. Slasti, više slasti, govorila je krv njihova koja im je u oči bila pojurila. A prorok je u to vreme kao pustinski lav zatvoren u kavez jurio po svojoj tamnoj krleti, tamo amo, osluškujući ne bi li čuo hod pravde i pogledajući ne bi li je video i ne čujući je i ne vidići je, on ju je vikao: pravdo, dođi! Utom se tamnička vrata otvoriše i Jovan vide ljude gde ulaze ka njemu. U rukama jednom od njih vide on prazan tanjir i pomisli najpre da mu on donosi pravdu na tanjiru, no začudi se kad vide da je tanjir prazan. Na što će tome čoveku taj prazan tanjir? U gornjim odajama nastao je trenutni tajac. Irodijada je čekala s nestrpljenjem. Irod je tu pokružio pogledom po gostima. Saloma je stajala na stepenicama i očekivala povratak dželata. Oko nje stajala je povorka, robova i lakeja. Posle male pauze, dželat se vrati i predade joj tanjir. Sa crnom, suhom glavom, prorokovom usred jednog kruga usirene krvi, i Saloma veselo pojuri pravo majci svojoj i predade joj neobični dar Irodov. Irodijada pobedonosno prinese tanjir gostima i stavi ga na sto. Pored slatkih jestива i pored livanskog i feničanskog vina, iznenađenje traješe samo minut, dva. I orgija se produži i umnogostručiše se klicanja. Slasti, više slasti! A u tamnici je ležao obezglavljen čovek u kamiljoj dlaci i nije na tu graju odgovarao nikakvim ehom od sebe. Slast je pobedila pravdu. Irodijada i Saloma izađoše na krov Irodove palate i prkosno i prezrivo pogledaše po Jerusalimu. Sunce je zalazilo i sav se zapad rumenio kao krv prorokova, ili kao da je obasut stidom zbog nevino prolivene krvi. Čobani sa Jeleonske gore videli su Jerusalim u tankoj magli. Palata Irodova činila im se kao jedan mali mravinjak, a dva živa zrna peska na krovu te palate, mati i kći, bili su sasvim nevidljivi za njihove oči. Čovečanstvo se uopšte nije videlo s planine. Vreme je prolazilo i prolazilo i ronilo je po jedan kamen iz palate Irodove i po jedan zub iz glave Irodijadine. Uzalud su se mermena palata i gorda Irodijada odupirali vremenu. Oboje su najzad podlegli njegovoj vlasti. Jednoga dana Irodijada je bila pod zemljom, zajedno sa svojom lepom ćerkom i potomci onih crvi koji su isisali telo Jovanovo pod zemljom, došli su i isisali su do kostiju i dva ženska tela, telo carice Irodijade i telo lepe Salome. I prah njihovih kostiju pomešao se sa prahom kostiju Jovanovih i razveo se po svetu.
Ja ne znam da li koji trum praha njihovog doveo vetar slučajno i u Beograd, no znam sigurno da i u Beogradu ima dosta i od duha Jovanova i od duha Irodijadina. Ja znam, kao i vi svi što znate, da se i u Beogradu posvednevno odigravaju drame slične drami odigranoj u Dvoru i Rodovu, i različne od nje samo u stepenu tragičnosti drame, koje proizlaze od sudara naroda za ličnim uživanjem i težnjom za pravdom. Te drame nisu uvek krvave, no uvek su neobične i strašne. Te drame ne odigravaju se samo po domovima i na ulicama, one se odigravaju i u dušama našim, unutra, u nama samima. U većini od nas nije potpun duh ni Irodijadin, ni duh Jovanov, no jedna mešavina od jednog i drugog. Žeđ za slašću i težnja za pravdom stalno se bore u nama, stalno nas lelujaju, tamo, amo, i bolno nas rastržu. Irodijada i Jovan, to su dva polusa ljudske prirode. Oprostimo Irodijadi, draga braćo, oprostimo joj, jer u carstvu duhova izvesno joj je oprostio i veliki prorok. Oprostimo joj, da bi se i nama oprostilo. Oprostimo joj, jer to je ona zaslužila, jer kroz 19 stoljeća služi ona hrišćanskom svetu za ugled toga kako ne treba živjeti ovdje na zemlji. 19 vekova izložena je ona osudi i prezenju sveta. Oprostimo joj, jer joj nemamo šta više ni oprostiti, jer greh je njen već dovoljno kažnjen. Bože, koji si gledao dramu Jovana Krstitelja u Irodovu dvoru i koji nas danas istim pogledom posmatraš, daj nam snage da pobedimo duh Irodijadin u sebi i da sledujemo primjeru Tvoga pravednika. Izvedi nas iz zablude, Bože, uvek onda kad krv naša zbuni razum naš. Neka bi misao na Tebe, veliki Bože, večito svetlina nam je u tami naše male životne drame, koja je radi Tebe priređena i koji Ti bolje vidiš nego mi. Amin.